ya Nyandarua ni mahinyiririe thirikari itikire kurikia waki wa thoko imwe iria ikoretwo itekurutirwo wira kwa ihinda rĩa miaka 10 makiuga ona gutwika ni makenereire waki wa thoko njeru hari bata thirikari itikire kurora na kurumbuia thoko ino amwe ingega gutangikirwo kigina kia muingi nigikurira tuhu ihoya riri rikitio riri thirikari iratwarithia na mbere mwaka wa thoko ingi hakuhi na thoko ino nguru kuria umuthe munini wa President Kithure Kindiki arokire guthurima waki wayo. Thirikari nene thiete na mbere na waki wa thoko cia kiriu kuria mwena wa Ndaragwa muingi utanyite kugunika na tabarire ino iria iguteithiriria kugacirithia wonjoria na njira nene. Thoko ino ya wholesale ya Ndaragwa ya kiro miaka 10 mihituku indi nginyagia umuthi ndiri yambiriria kurutirwo wira amu ndiri yarika na muingi ukiuga thina wa kwaga kumihingura kwaumanire na kwaga kurihwo kwa mwene kandarathi uria wa miakaga. Thoko ire ya kiro ta miaka 10 mihituku contractor uria wakaga ndarihirwo ni turoria angirihwo thoko iyo tondu mbeca ciake itiakiumire na ikaneirio indo ciake na nja na ni mwana witu no wa guku ni turoria thirikari kana no imurihe ariho mbeca ciake. Maugite mwaka uyu gutigwo uri utheri gukoretwo gukimarehera thina na ugwati amu nikuo ciiko nyingi cia waganu itabanagirio na riu marenda thirikari yike uria ikuhota niguo ihinguranirio hamwe cieri. Tungirikirio ni undu wa mbeca cia muingi kwambagiriria project cigacoka project icio cigatwika citinareka yani mbeca icio cigatwika ni ciorira tutire akenu tungirambiria kurekerio thoko ire iharia thutha tucoke riu twakirwe ingi ino modern turerwo ni modern na riu fund tungirakena cigitumirwo wega. Umuthe munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni atafanire icera ria guthurima uria mihango ya waki wa thoko ino njeru ya Ndaragwa irathie na mbere akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni hotorete gukinyaniria waki wa thoko ici thiine wa icigo mbunge itiganite. Once we build the infrastructure, the day-to-day management of these markets will be handed over to our county governments. So I want to assure you, hii ni njia moja ya kuweka nguvu wanabiashara wadogo wadogo wapate mahali pazuri. Kindiki augite itanya riao ni gutura mieke mingi ya mawira kugerera tabarira ngurani cia ukuria na kunyitirira arimi na onjoria niguo utonga wa bururi ukure. Pale floor ya juu kuna ICT hub. Tutaweka zaidi ya kompyuta 100. Hizo kompyuta ni kompyuta zitawekwa na serikali ya Kenya. Pia tuweke internet. Hiyo kompyuta iwe na internet. Hakuna maneno ya bundles. Atongoria amwe noyo o hamwe na ikari ni moritie mathondekerwo barabara na uheani wa taito cia migunda mwena uyu. Nilikuwa naogopa sana ati tunatengeneza market na pahali chakula inatoka Uruku, pahali inatoka Pesi, Chamata, hakuna barabara. Your Excellency, umeniahidi na sasa mpaka contractor amekuja, tafadhali asisimame kwa sababu hii market haitakuwa na faida bila hizo barabara. Riri thirikari ya Kenya Kwanza ethiete na mbere na gukinyaniria tabarira njeru muingi uramihinyiriria itikire kurora iria nguru nigetha ikorwo ikimateithia ona makiria. Handu-ini ya Kameme TV kuma Ndaragwa thiini wa kaunti ya Nyandarua nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Na itemini ria kuhuthia nyota wa Akenya wa kwigwatira micii riu bengi ya Stanbic ni ikiranire ngirimiti na Tatu City ngirimiti iria irateithiriria Akenya kwigwatira migunda na micii hatari na mihinga. Akenya aria marenda kugia na micii mwena wa Tatu City maraheo ngombo cia muigana wa ciringi mirioni 10.5 iria maririhaga na njoherera ya gicunji kia 9.5 hari igana ino ikigwetwo ta njira ya kuhuthia thabari ya Akenya ingi aria mendaga kwigwatira micii no makagiririo ni wagi wa besha. Na kuringana na arugamiriria ya Stanbic na Tatu City ngirimiti ino iguthie na mbere na kurutithio wira riri Akenya ingi makoretwo makienda guthama kuma gutwika akombori.
all our clients in regards to what we're going to offer them in terms of the financing solutions. We're partnering with Stanbic Bank because we feel they're one of the biggest players in the banking industry in terms of offering financial solutions to all our customers seeking, could be construction loans or personal loans. And again, the main aim is to help Kenyans living locally and also in the diaspora in their quest to own homes here in Tatu City. Our homes are both suited for housing and investment solutions. And when you talk about the price points, they're inclusive to any sort of Kenyan living here or abroad with price points starting from 2.8 million. Again, with a payment plan. We've in just the partnership agreement. So we see this as a potential to even enable more of our own homes. And that's why we are here today. That's why we are signing the partnership. And this is not just for Kenyans. We have lots of Kenyans living in diaspora who one day want to come back home or they want to invest. And at Stanbic Bank, we say we enable our customers not just to bank easily, not just to plan wisely, but also to invest skillfully. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu tuko wa umothe ngagucokeria ngatho muno makiria we wakorwo gitwarana hamwe na ithuĩ kuma riria twambĩrĩirie nginyanagia na riu tucemania ringi wona cihanda thaa 3 mutawari witu na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni nditagwo Mumbi wa Chege ni na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV.